Ashefo high attention TV amamunya afishia pa edeba 2022 mu na de na ekoso bre e na aso ye nsemo e trende e wo social media so na mde ba e be sommo media ene Rahel Obapa wadaro mafi 2022 mu de yama nenya fe share videos no efa mayen na subscribe e wo YouTube nso efa mayen e wo attention TV uko Facebook attention TV GH follow yen like na invite afo from omeka attention abutua ne ho na ene ensema me de bro no ya de a emu ehwam ye pa enti ansa na metwa me husima ba no me ka ubie mu Senatis Cosmetics and Boutique ebo machidom ena afeso University Foundation wo mo so bo machidom ne nsemi makrucha me de ni nyina e ba bedan wo metwa me husima me ba ye bebo e de ra ensem nim Medasesa otwan me na ensam no ye hyase de a na ye hyase e de free osofo Nigel Gaze na so ye na munya munim se 31st e ade a IGP akufu dampare e ka se wo a wonnim a wo be hye nkom e de fear and panic e beba Ghana force no e ade a jail dey straight 5 years na ye do kwa ene senti sebe ehu kakra ebo asofo ni adifo no mu bi na asofo na Nigel Gaze ene ekohye nkom si kuro bi di umofia ene ewahunu se ne ensensem bebre ne ntokwa bi besi ho na fan kosi asese de Ghana de bebi abefa bia umofia na asem ne ye kana mafo bisase na umofia ewo Nigeria na ase ewo hefe no so eye ensem fofrada foforo no ye beka ho asem na sese de trende ene se osofo umofia na prophet umofia se ne dodo na Efre Prophet Nigel say no ade a Prophet Nigel woni ababa wa so no bia nkofo kekasa ababa an kwado e slave queen woni no eda ne couch emu ebi so se eyempa ebi se eye couch into adaroma wa wo hwe video na wa hese eyempa na se eye couch a ade a wo mo edam a wo mu di odo ye pa na Ghana force na difo yi so se ne ho wonsem sa wa mu mo afia ya akoka ye ni hu fe nwie ye na video iso asa beto montin so yi de na kire se wo no enka me se nsem bebre e wo hu ti ese etimi hwe wo nsem ye pa na adofo mo me akohwe videos na embra Okonfoba dada Nana Agrada ni di ankasa ene Mama Patricia asiedu kranten ai se o se oye evangelist etini din asese Ghana baby abefa bia yasanse akaso obeso ho affidavit eye evangelist Mama Pat na yenim se Mama Pat nso ofa Nyankopon se ne kra ne na je nkwa na yade a wo de cross na twere na basa ho yie pa sese de nyamenwom ne de woto ne saa we wogina ni pool mu woni fie no wo kire se yes abrane de wa bobi Ghana fo mo keka se na agada na chinchim nkrofo nsa na waje wo musika di na woka asa wasakra ekura no na nka ese nko wo ma waje wo musika se sika gare ni nyina ko do wo musika san ma wo mo na so sika no wode asifie hyepe na ne emu pool ni mu nkane ade eswani ensa wo ka che Ghana fo akeka so ma mi so no de wontigai wafa Yesu nti unipa kwa adu sika bre no de wa amfre wotini fie no wo ye na advert na abaaye na adu sika na banti de besie nya sie wi nti se de ayeye nwom no wa clear ni throat won fa nka sika gari biem wo de to nwom amanyankopon mo me onkohwe na agrada wo ji nyame aye e woni swimming pool mo mbra TikTok star Asantewa ade a wono nso ye ka social media influencers as say wo mo Ghana mu a
ade a abaye nso di mu akotin yie pa na abaye sade wo se Kofori ne kra no na emi bebeto omonten so se ne papa eni Kofori abaye wo ye nurse ni wakọ nursing training na wi a wo twen posting a wo san ware politician Nana Obiri yebo no MPP no ware ne ba bema a chese bibia ekoyi ane sana abaye itai ne manager ye video ho nsem bebra beto omonten so na ye oba wafo enyinyu ho sa na efia ni kunu free mu na ni kunu ye obi ananimu onyam no nkahwe na abaye yi de ho na abaye kra ne se wawale be ma de ade awo kra de se de wo kire social media mpo de won tena fa akona watimi mpo awo ama be mai asantoa de ne ba junior aba abeche na we na kra ne di ne birthday eneja wode ne kwotena baabi na momi enkohwe sa video na asese ama Ghana fo nyina wo mo hu adwuram si ne sa asantoa na mhwe wo ba na wonte na hwe na wonam social media so asantoa se adwuma ena di sika ba fie no anya bi de ahwe ne ba na momi enkohwe video ne mbra Juju, birthday boy. Chama relax kakra, Yeah, sembe. Chidi mi, no eja lupua. She. Mi kakra. One of drinks sell pepe. Yeah, ni abotero. She. You have to sip it fast. We need 20 hours make it whatever. Gigi don't mind them. Sip it. Share. Medamu nyina sese na enso munya abotrenya adaje ehwe memofu efie mu na meka obiem se Natis Cosmetics and Boutique Ablekuma Agape Terrazzo no mo madaroma na Queen University Foundation so kan bia wo mo bo mechidom ema ene ensem yimide bedan wo ewode na ekoso so Attention TV GH Facebook Attention TV YouTube subscribe ema yen midin Rahel Obapa Makra